A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah Teala ayta Kur'an-ı Kerim'de İnnallaha ya'muru bil adli vel ihsan. Bu ayette Allah Teala ayta Allah buyura gadillikni hem izgilikni. Şulay etip Allah Teala gadillik kılını hem izgilik kılını farız kıla buyura Müslümanlarga. Şura suresinde Allah Teala ayta وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. Allah Teala ayta ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala indirgen kitapka iman getirdim, yani Kur'an'a inandım, hem buyuruldum gadillik kılırga sizning aragızda. Allah bizning de Rabbimiz hem sizning de Rabbiniz deyip aytirga kuşa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurulgan kişiler arasında Müslümanlar bulsa da, Müslümanlar bulmasa da kişiler arasında gadillik kılırga, kişilerge tigiz itip kararga, hem Allah Teala bizning de Rabbimiz, sizning de Rabbiniz de, yani Müslümanların da Rabbisi şul Allah, hem de Müslüman tugillerinin de Rabbileri şul Allah. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kuşkanşa barsına da gadillik kılınırga buyuruldu. Hem şulay yok indi onun ümmeti. Allah Teala Nisa suresinde ayta Ya eyyühellezine amenu kunu kavvamine bil qisti şuhada'a lillahi ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. Bu ayetlerde Allah Teala ayta ey iman getiruvchilar, gadillikni turg'izuvchilar bo'ling'iz, hamda Allah Teala rizolig'i uchun haqliqqa shohidlik qiling'iz. Hatta o'zingizga qarshi bo'lsa da, yoki ota-onangizga qarshi bo'lsa da, yoki tug'anlaringizga qarshi bo'lsa da Allah uchun shohidlik qiling'iz, ya'ni haq etib, durust etib shohidlik berigiz. So'ngan Allah Teala ayta, shulay yo'q, o'zingizning havog'izga ermagiz, gadillikdan chetga toypilir uchun. Bu ayetdagi ma'nolar indi Allah Teala ayta gadillik bilan qavvamina bo'ling'iz, qavvam ya'ni gadillik bilan turg'izuvchilar bo'ling'iz de. Ya'ni unga sulga toypilmag'iz gadillikdan, tegizlikdan. Hem Allah Teala qarşında gadillik qilib kishilarning boshqalarning shiltalari sizga ta'sir etmasin. Boshqalarning ashulanuvi yoki tergavi ne ixtibar etmegiz. Hem sizni ul aybirlar, kishilarning sizga so'z aytulari gadillik qilgan uchun sizni gadillikdan chetga burmasin. Hem bir-biringizga yordam etishingiz. Chunki Allah Teala bunda sizning oradan bo'lsin demagan, bo'ling'iz deb, ya'ni butun musulmonlarga qarata buyurgan. Siz bo'ling'iz gadillikni turg'izuvchilar deb. Shunga ko'ra da bir-biringizga gadillikda, tegizlik qiluvda yordam etishingiz, ya'ni yordam etuvinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgancha, gadillik qilmaganda, zulm qilganda, tegizsizlik qilsa, onu bu ishidan to'xtatuv. Agar endi gadillik qilsa, onu şuşu ishinde yordam etuv, gadillik qiluvunda hem bir-biringizga yordam etigiz, hem bo'lishig'iz gadillikni turg'izuvda, gadillik qiluvdagina tugil, gadillikni turg'izuvda. Shuhada'a lillahi degan, Allah Teala uchun shohidlik qiling'iz degan. Ham endi boshqa oyatlarda Allah Teala aytasin, ham endi ummatingni qiyomat kunida shohidlar bo'lurlar boshqalar uchun. Ne sababli? Sebebi onun gadil bo'lulari orqasında. Yani Müslüman ümmetinin gadil kişilerge tegiz qaravi orqasında Müslüman bulmagan kişiler üçünde olar şahitlik kılacaklar. Neşik Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarga hem başkalarga da özü yanında bulgan, tiresinde bulgan Yahudlerge mesela hem Hristiyanlarga gadillik kılırga
кылырга буйрылган Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шушы гаделлек кешеләргә тигез карау аркасында мусульманнар мусульман түгелләргә дә аларның хәлләре өчен кыямәт көнендә шаһидлык кылырлар һәм шаһидлыклары кабул ителер. Шуның өчен инде мусульман кеше үзен тикшерергә тиеш. Чыннан да ул шушы сыйфатка туры киләме? Кыямәт көнендә үзе өчен генә түгел, мусульман түгел кешеләр өчен дә Аллаһ Тәгалә каршында гадел итеп шаһидлык кылырга әзерме ул яки әзер түгелме? Мондый сыйфат анда бармы яки юкмы? Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа күрә әйтә: "Аллаһ өчен шаһидлык кылыгыз, хәтта үзегезгә каршы булса да бу шаһидлык, яки ата-анагызга каршы булса да, һәм туганнарга каршы булса да." Кеше инде гадәттә, мәсәлән, гадел кеше булса да, хәтта мусульман булмаса да, ул инде чит кешеләргә гадел булырга мөмкин. Ләкин инде үзенә карата, үзенә файда яки зыян китерә торган эшләрдә, ата-анасына карата яки кан туганнарына карата эшләр булганда, адәм баласы инде үзенең якыннарын, ата-анасын үзен башкалардан яхшырак күрә яки үстенрәк күрә һәм аны шушы сыйфаты адәм баласының гаделлектән читкә тайпылырга Аллаһ Тәгалә әйтә: "Хавагыз ди", ягъни кешеләргә карата нәфрәт яки душманлык сезне гаделлек кылудан читкә тайпылдырмасын ди. Ягъни душманыңа каршы да гадел булуны Аллаһ Тәгалә буйырган. Һәм душманыңа каршы гадел булу инде ул бигрәк тә ягъни үзеңә каршы шаһидлык биргәндә, ата-анаңа каршы яки туганнарыңа каршы шаһидлык биргәндә күренә. Шуңа күрә дә шаһидлык бирү ислам динендә ул фарыз кылынган. Әгәр чакырсалар, шаһидлык кылудан баш тартмасын дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Ягъни харам санала. Үзеңә каршы булса да, ата-анаңа яки туганнарыңа каршы булса да, шаһидлык бирүдән баш тарту тыелган. Һәм мусульман гаделлеге белән аерылып торырга тиеш, һәм шушы сыйфаты белән кыямәт көнендә ул башкалар өчен дә шаһидлык кылачак. Хава дигәндә, ягъни сезне хавагыз, теләкләрегез гаделлек кылудан тыймасын дигән сүзгә килгәндә, тәфсир галимнәре әйтәләр, ягъни кан туганлыгы, гасабилык, милләтчелек кебек әйберләр, туганлык кебек әйберләр, кешеләрне дошман күрү яки кешеләргә карата нәфрәтле булу яки дошманлашу аркасында булган, нәфрәт аркасында булган тойгыларыгыз ишегездәге гаделсезлек кылырга яки гаделлектән читкә тайпылырга этәрмәсен, сезнең дошманнарыгызга каршы яки башка милләттә булган яки башка диндә булган кешеләргә каршы дип аңлаталар. Аллаһ Тәгалә шулай ук әйтә: "Иннәлләзина якфуруна биаятиллаһи ва яqtuluna ан-набiyina биғайри хаққи ва яqtuluna аллазина я'мурuna бил-қисти минан-наси фабаширхум би'азабин алим." Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһның аятларына, барлыгы берлеге билгеләренә күфрлек кылучылар, ягъни каршы чыгучылар, Аллаһка иман китерүдән, һәм пәйгамбәрләрне хаксызга үтерүчеләр, һәм дә кешеләрне гаделлеккә буйручыларны үтерүчеләр, шуларны авырттыручы газап белән шатландыр, ягъни җәһәннәм белән кисәт һәм куркыт дип Аллаһ Тәгалә буйыра. Бу аятта Аллаһ Тәгаләнең аятларына, билгеләренә күфрлек кылучылар, Аллаһка каршы чыгучылар, пәйгамбәрләрне үтерүчеләр белән бергә кешеләрне тигезлеккә, гаделлеккә буйручыларны үтерүчеләр бергә искә алына. Һәм инде бәндәләр арасында гадәттә кешеләрне яхшылыкка чакыручы, начарлыктан тыючы, һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткәнчә, залим солтан, залим әмир алдында хак сүзне, гаделлекне әйтүчеләр, алар зулым кылыналар һәм гадәттә күп вакыт үтереләләр. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә гадел сүз сөйләүчеләрне, тигезлек кылучыларны, кешеләрне шундый тигезлеккә, гаделлеккә буйручыларны үтерүчеләр
hem de peygamberlerini ötürüşüler, hem Allah Teala küfürlük kılışlarını birge iske ala. Bu indi kişilerini gadillikке şakırunun, gadillikке buyurunun, tigizlikке ündevinin derecesini kürsete. Hem de indi şulayıq, anın indi cevaplı hem kurkınış, yani adam balasının indi selametligi, iminligi üçün ziyan kitiretirgan eybirin ikanin anlaşılar. Allah Teala şulayıq ayta: وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللّٰهِ. Allah Teala ayta: bir kavimge qarata sizning aşuğunuz, düşmanlığınız sizni olarga qarata gadil buludan şitke taypıldırmasın, zulüm kılıdan saklasın dey. Gadil bulığız, ul taqvalıqqa yakınıraq, hem Allah Teala'dan korkığız, taqva bulığız dey. Yani gadil bulmagan üçün Allah Teala karşında baribir cevap verirge turu kileşek. Hem indi bu ayetlerinin tefsirlerinde kitirilir. Bu ayetlerinin inu sebebinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Ravaha radıyallahu anh'ını Hayber'da indi Yahudiler yaşayan Hayber'ini yavlap alğandan soň zekat jiyir üçün zekat jiyuşu emir itip jibere. Hem indi ul anda urnaşqandan soň Yahudiler indi bu bizge yumşaqlık kılsın, bizge zulüm kılmasın deyip ona rişvet verirge, bulekler jiyip birge uylilar. Hem indi ona şundi takdim yasıylar. Hem ul sahabe eyteyindi: vallahi di min mahluklardan en süyüklü kişi yanından kildim, yani peygamber yanından kildim. Siz mina en yaman mahluklar degen, en süymegen, kuralmagan, nefretlendirgen mahluklarsız, düşmanlar mina degen. Sizin tuğanlarınız bulgan, yani indi iliki zamanda Allah Teala'ga küfürlük kılılar arkasında maymılga hem şuşkaga eğlendirilgenlerin iske düşürüp, şularga qaraganda da siz mina yamandırak degen. Lakin di benim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemni süyüğüm, hem de sizni kuralmavım, sizni düşman kuruğum, beni gadillikten taypıldırmaz degen. Yani Allah Teala kuşkan rəvişdə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilgilegen rəvişdə zekatını jiyarmın degen. Yani gadillik bilen, tigizlik bilen artığında almam, hem kiminde almam deyip eytken. Şundan soň şuluk Yahudiler, yani ona rişvet verirge tilegen, özleri ök eytkenler: bihâzâ qâmetis semâvâtu vel ard. Şuşu gadillik bilen bitindi jir hem kökler tura degenler. Yani eğer Allah Teala gadil bulmasa jir hem kökler jimiriler idi. Dünya yokka çıgar idi. Lakin Allah Teala'nın gadil buluğu, ortalıkını tutuğu arkasında, mizanını tigiz tutuğu arkasında jir hem kökler tura deyip Yahudiler üzerine eyttiler, hem şahitlik verdiler, yani bu sahabenin gadilligine. Gadillik bilen, tigizlik bilen Allah Teala jir hem köklerini buldurgan, hem tigiz itip tuta, olar avuşudan, jimirilüden. Şuna göre de Müslüman ümmeti de gadillik kılırga tiyiş. Allah Teala buyurgan, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üretken rəvişdə üzüne qarata, gailesine, balalarına qarata gadil bulu, hem de kul astındağı kişilerge qarata gadil bulu. Hem indi Allah Teala Bakara suresi 143. ayette: ve kezalike cealnakum ummeten vasatan litekunu şuhada alen nasi ve yekuna rasulu aleykum şehida. Hem biz kıldık sizni ortalık, tigizlik, gadillik ümmeti itip, başka kişilerge de şahit buluğunuz üçün, hem şulayıq Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sizin üzerinizge şahit bulsun üçün, yani kıyamet gününde sizin üçün şahitlik kılsın üçün. Allah Teala indi barçalarımızı da zulümden saklasaydı, gadil buluğumuzu nasip kılsaydı, üzümüzge qarata da, hatta üzümüzge karşı bulganda da ol şahitlik, tuğanlarımızga, ata-anamızga karşı bulsa da gadillik kılışlardan buluğumuzu nasip kılsın. Çünkü şundi kişiler yine kıyamet gününde
уңышка ирешәчәкләр. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.